Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video, u kojem ćemo se baviti obradom jedne Disneyjeve priče zasnovane na čuvenom animiranom filmu Zaleđeno kraljevstvo. Pored toga, u okviru ovog videa, također ću vam predstaviti i sadržaj koji ćete na mom kanalu moći da gledate tokom januara. Ali o tome ćemo nešto malo više porazgovarati kada završimo s prepričavanjem ove zaleđene priče. Književno delo koje ćemo danas analizirati nosi naziv Zaleđeno kraljevstvo, tajna Agnarovog blaga. Njegova autorka je Valentina Cambi i ono je objavljeno 2022. godine. Njegova radnja odigrava se nakon događaja drugog filma o Zaleđenom kraljevstvu, odnosno nakon što je Ana postala kraljica Arendela, a Elsa otkrila da je ona peti duh začarane šume. Ova priča započinje na tavanu Arendelskog zamka. Elsa i Ana su se, zajedno sa šašavim Olafom, tamo uputile kako bi pronašle stare predmete koji su nekada pripadali njihovom ocu, kralju Agnaru. Tog dana je bio njegov rođendan, pa su sestre želele da ožive uspomenu na njega i da obeleže taj poseban dan tako što će među zaboravljenim stvarima otkriti tragove prošlosti koji još uvek šapuću priče nekadašnjeg kralja. Preturajući po prašnjavim starudijama, Elsa i Ana su naišle na jedan kovčeg koji nikada ranije nisu videle. Ovaj kovčeg je pripadao ocu, uzviknula je Ana prelazeći šakom preko Agnarovog kraljevskog grba, urezanog na njegovom poklopcu. Šta li se nalazi unutra? Ushićeno je upitao Olaf. Hajde da otkrijemo, predložila je Elsa. Naši junaci su potom otvorili tajanstveni kovčeg i unutra pronašli gomilu Agnarovih ličnih stvari iz njegove mladosti, poput igračaka, garderobe, portreta i jedne beležnice. Nisam znala da je naš otac vodio dnevnik, rekla je Elsa zbunjeno. Ana se samo nasmejala i počela da prelistava kraljevu beležnicu. Agnarov dnevnik bio je ispunjen različitim tekstovima, crtežima i uzorcima prirodnih čuda Arendela, kao što su ispresovani listovi i cvetovi. Olaf je bio zadivljen. Wow, kralj je vodio baš puno beležaka. A onda je iz Agnarovog dnevnika iznenada ispala jedna mapa. O, ja obožavam mape, rekao je Olaf. Pitam se, kuda li ova vodi? Vodi do nekakve pećine, odgovorila je Ana, a zatim je naglas pročitala šta je Agnar o tome zapisao u svojoj beležnici. Prema jednoj legendi, u toj pećini se krije blago. Blago! Uzbuđeno je povikao Sneško. Da li je vaš otac ikada pronašao pećinu i blago? Pitao je Olaf sa još većom znatiželjom. Po svemu sudeći, nije, odgovorila mu je Ana, okrenuvši narednu stranicu Agnarovog dnevnika, koja je bila prazna, kao i svaka sledeća stranica koja je usledila. Hajde onda mi da ga potražimo, predložio je Olaf razdragano. Elsa i Ana su se pogledale, a onda su se obe nasmešile i klimnule glavom. Istinski su želele da saznaju kuda će ih Agnorova mapa odvesti, jer su verovale da će im ta mala pustolovina otkriti neke nove pojedinosti o njihovom ocu. U redu, složile su se. Hajde da pronađemo tu pećinu s blagom. Ura! Uzviknuo je Olaf jureći ka izlazu sa tavana. Prosto nije mogao da dočeka da započne novu avanturu sa svojim prijateljicama.
Devojke su ubrzo obavestile i Kristofa i Svena o svojoj novoj misiji i pozvale ih da im se pridruže. A njih dvojica su, naravno, odmah na to pristali. Prema kraljevoj mapi, pećina se nalazila negde među Arendilskim planinama. Vesela družina je čitavo jutro provela pešačeći i prateći put na Agnarovoj mapi. Ana i Elsa su bile presrećne. Bilo im je drago što makar privremeno mogu da ostave svoje svakodnevne obaveze po strani i da se posvete novoj zajedničkoj pustolovini. U nekim trenucima sestre su imale osjećaj kao i da je njihov otac sa njima, što ih je dodatno činilo srećnima. Sven je, s druge strane, čitavim putem maštao o blagu, nadajući se da će ono biti gomila šargarepa. Kada su naši tragači napokon stigli do mesta naznačenog na mapi, pronašli su jedan predivan vodopad. Gde je pećina? Povikao je Olaf. Kristof se počešao po bradi. Možda se predeo s mape promenio. Ipak je prošlo mnogo vremena od kada je ona napravljena, objasnio je. Ana se na trenutak zamislila. Ili je možda pećina negde skrivena? Imaš pravo, složila se Elsa. Hajde da je potražimo unaokolo. Olaf je odlučio da pećinu potraži iza žbunja. Hej, evo je, pronašao sam pećinu. Uzviknuo je i uperio svoj prst u jedan mali otvor u zemlji. A onda je iz te rupe provirio jedan mrmot. Dobar dan, pozdravio ga je blesavi Sneško. Možemo li da vidimo Agnarovo blago? Zbunjena životinja ga je pogledala i ubrzo se potom povukla natrag u svoju jazbinu. Pećina za kojom mi tragamo je veća od te rupe u zemlji, obratio mu se Kristof. Znaš, dovoljno velika da svi mi možemo da uđemo u nju. A, sada mi je jasno, izjavio je Sneško. Hajde da pogledamo iza vodopada, predložila Jana. Kada se približila ovom vodinom toku, učinilo joj se kao da se nešto nalazi s njegove druge strane. Da nije to slučajno bila pećina. Bićemo skroz mokri ako se pećina nalazi tamo, a nismo spakovali rezervnu odeću, požalio se Kristof. Bez brige, uverila ga je Elsa, a potom je zamahnula svojim rukama i uz jedan ledeni bljesak zaledila čitav vodopad. Pravo remek delo, rekla je Ana smeškajući se. Zaleđena voda je otkrila ono čemu se grupa istraživača i nadala. Iza njenog padajućeg toka ležao je ulaz u ogromnu pećinu. Kada su naši junaci zakoračili u nju, otkrili su da je pećina ispunjena stalaktitima i stalagmitima različitih oblika i veličina. Olaf nikada ranije nije video ništa slično. Da li je to blago? Pitao je. Iako jesu istinski lepe, ove kamene tvorevine se nalaze u gotovo svim pećinama, objasnio mu je Kristof. Tako da mislim da je Agnarovo blago nešto sasvim drugo. Družina je nastavila sa istraživanjem svog neobičnog okruženja sve dok nisu stigli do malog podzemnog jezera, koji je u svojoj kristalno čistoj vodi odražavalo pećinske zidove. Veličanstveno, rekla je Ana zapanjeno. Kada su se malo približili jezeru, naši istraživači naišli su na jedan kamen koji je bio prekriven nekakvim crtežima. Wow, rekao je Olaf skačući od uzbuđenja. Ovi crteži su prelepi. Rekla bih da potiču iz drevnih vremena, dodala je Elsa. I izgleda da oslikavaju svakodnevni život jedne porodice,
nadovezao se Kristof. A porodica je najveće blago na svetu, rekla je Ana nežno. Ako je porodica blago s Agnorove mape, šta je onda ono tamo? Upitao ih je Olaf kada je primetio da se nedaleko od naslikanog kamena nalazi jedan mali kovčeg. Ana je odmah prišla maloj kutiji i otvorila je. Unutra družina je pronašla drvenu praćku, 2 mala izrezbarena čamca, kolekciju šarenih klikera i nekoliko malih vojnika obučenih u zvaničnu uniformu Arendela. Ovo su očeve igračke, rekla je Ana oduševljeno. On ipak jeste bio u ovoj pećini. I izgleda da je ostavio neke od svojih dragocjenosti da ih neko drugi jednog dana pronađe, dodao je Olaf. Sestre su bile prezadovoljne ishodom svoje potrage. Od posebnog značaja im je bilo to što se ispostavilo da je Agnarovo blago zapravo gomila njegovih igračaka koje su sjajno oslikavale trenutke iz njegovog djetinjstva. Nakon što su svi temeljno pregledali sve kraljeve drangulije, Ana je sela na jedan obližnji kamen i izvadila dnevnik svog oca. Šta to radiš? Znatiželjno ju je upitao Sneško. Želim da upotpunim očev dnevnik, objasnila je Ana, a zatim je počela da crta nešto u njemu. Bila je to skica koja prikazuje njihovu malu pustolovinu. Kada je završila, Ana je svojim drugarima pokazala svoj nacrt i svi su bili oduševljeni njime, jer jedina stvar dragocenija od porodice jeste uspomena koja se sa njom proživi. I to je završetak ove kratke zaleđene priče. Ali ne i ovog videa, jer je za sam kraj ostalo još i da vam najavim videe koje ću na svom kanalu objaviti tokom narednog meseca. Za ovaj januar sam pripremio 4 potpuno nova videa posvećena različitim Disneyevim filmovima i njihovim junacima. I svi oni će biti objavljivani svake subote u 13 časova. Prvi video stiže 3. januara i u njemu ću vam predstaviti sve zanimljive i neobične činjenice o Disneyevom crtanom filmu Dumbo. Otkriću vam gomilu pojedinosti o ovom voljenom ostvarenju i njegovom glavnom junaku. Od toga kako je Walt Disney uopšte i došao na ideju da napravi ovaj film, do toga kako je Dumbo postao najčuvenije slonče u istoriji animacije. Drugi video će biti objavljen 10. januara i u njemu ćemo se baviti obradom još jedne kratke Disneyjeve priče. A reč je o priči zasnovanoj na Disneyevom najčuvenijem crtanom filmu Kralj lavova. Naslov ovog književnog dela je Slonče Bomo je u nevolji i ono će nam pružiti uvid u jednu malu pustolovinu u koju su se Simba i Nala upustili i predstaviti nam sasvim nove junake iz ovog lavljeg univerzuma. Treći video stiže 17. januara i on će predstavljati potpuno novu epizodu serijala Izgubljenih filmova, u kojoj ću vam prezentovati sve poznate činjenice o nedovršenom Disney Pixar filmu pod imenom Plavonog i daždevnjak. Razotkriću vam kako je trebalo da izgleda radnja ovog neostvarenog dela, kao i razlog zbog kojeg je ono ostalo zauvek izgubljeno.
I posljednji januarski video stiže 24. u mesecu i u njemu ćemo se baviti prepričavanjem još jednog kraćeg Disneyevog književnog dela. A ovog puta u pitanju je priča po imenu Lepotica i zver, Belle i savršeni biser. Kroz ovu pričicu moći ćete da otkrijete kako su izgledali prvi dani Belinog zatočeništva u začaranom zamku, kao i kako je jedan biser ovoj junakinji pomogao da shvati da zver ipak nije toliko podmukao koliko se čini i da on zapravo posjeduje brižnu i nežnu stranu. Dakle, kao što možete da vidite, u januaru vas na mom kanalu očekuje veoma zanimljiv novi sadržaj o Disneyevim filmovima i knjigama. I zato se nadam da će vam se svi ovi videi veoma dopasti i da ćete uživati dok ih budete gledali. To bi bilo sve za danas. Ja se sa prvim januarskim videom vraćam za tačno 2 nedelje, a do tada vam hvala na pažnji i šaljem vam puno pozdrava.